Pemirsa janten kerama sampun ketah uning kewentenan arak Bali. Asapun diketaler kekantenang arak Bali, sida kangen lakaran disinfektan miwah hand sanitizer, tapi malih rikalening ngarepin penglimbak COVID-19. Kapolda Bali Irjen Polisi Dr. Petrus Reinhard Golose medalang inovasi untuk ngarianin disinfektan miwah hand sanitizer nganggen minuman tradisional arak Bali. Kewentenan arak Bali melarapan redestilasi mangde kadar alkoholnya nih ngantos sia 6%. Polda Bali taler nyarengang rektor, dekan miwah pakar farmasi sanewaget ring Universitas Udayana Unud antuk ngarianin disinfektan miwah hand sanitizer sane aman tur anut sekadi standar WHO. Parindikan puniki memargi sangkaning kuentenan disinfektan miwah hand sanitizer mewah pisan kepanggih. Akeh kramo taler ngarianin disinfektan miwah hand sanitizer antuk nganggen lakaran sanes sayaga kemanten. Ngarepin kuentenan inucap Kapolda nyarengang Unud antuk memperkanti ngarianin disinfektan miwah hand sanitizer. Polda taler nyuk serahang 3 tali liter minuman tradisional arak Bali antuk katelitik tur ka ekstrak dados alkohol murni sia 6% anutin standar. Sajroning pemargi ekstraksi pemurnian alkohol ngawigunayang piranti ring laboratorium Fakultas Farmasi Universitas Udayana. Polda Bali memperkanti kesarengin Universitas Udayana pamekas Fakultas Farmasi antuk ngarianin disinfektan miwah hand sanitizer antuk kuentenan sane ageng. Perkanti inucap keabtiang sidang ngewantu pemerintah santukan kuentenan disinfektan miwah hand sanitizer ring Bali mewah kepanggih. Tim